hapet krat u governor namar ki jingya ki bala nang jor shushu bat kadang syam jingya palat ia ka bamenta baki briu hapo ka jala Manipur kin mat biang ia ka syongsuk syongsan kumbala long mensua ki jingya ki hapo ka jala Manipur balayalam daki kentai kala batai hakajuk kapor haki distrik ki babun kentup ia ka impal mengi bat sepngi hakabaki nong yaki kilara yaki plakat ki balatho ka jingsen syarhi dalade kadai kahok balakha yangi hakaba ki jing perta penrem ya ka jing penya jungka sorkar jela ya kani kamat bomdon burom bat klemdon daka perkhat ki kenhun seng bhalang ki bak kentup ya ka seng jungki kenthai baro ka AMAWOVA ka seng ki samla pule jungka jela MSF bat ka komiti halor ka hok long briu man briu COHR kila peniat ya ki jing yaki kinong yaki kila dawa ya ka jing pan map kabapura na ulat ka jela Manipur bat ya ka jing risanyo ya unong ai jing mut hakaliang ka jing yada nakamta ke ei kaba kila khot ka jing bomla ban sanjar hakawai pat ka khobor ka kenhun jungki kenthai ka imagi mera kelahiar thma ya ka yeng dorbar thawan jungka jela Manipur bat ya ka office trikam jungka BJP ha Impal ka thok chom sujata kanong peniat jungka tei ka kenhun kalayathu hakinong thok khobor shabar jungka office jungka BJP bakila IT ya ka application shaw secretary ka yeng dorbar thawan ka jela banpan ya ki jingti babnya halor ka jingmang pisa manla usnem nakamta ki MLA baro ki MLA kentup ya ki shipungut kinong thawan jungka kukisu kiyo ya ka jing mentoi bat ka tulop bapura nakmenta ka yeng dorbar watla ka jela kadon hapo ka suspend animation ong ka sujata kala keno baki bor sensar kila yai betha ya ki shadin hapdeng uspikar bat uskretri klemda ai ya ki jingte balapan habak kentho ya ka jing bomla ban le ye jungka sorkar ka sujata kalong lada ki shipungut ki MLA kukisu kimla banwan sha Impal te ki sangut ki badangsa klemda kenya ki sangut naka kongres kidai bantau ya ka sorkar pajba ka jela Manipur kadon rup hoteli ki assembly seat hakba kawai ka seat na tadubi assembly constituency kelasa thli hadin ka jingklatno klem padai por UMLA jongka bat kumba kalong menta ka jela Manipur kadon satang sanpho kanai ngut ki MLA nilawan shani banya kendo yau presiden ka BJP ka jela Manipur ndrei lakenta jengi banya kendo dakawai kadaw hadin ka waipat ngim sutnat ya ki jingele bor jongki ngikwa ya ka sorkar kaban Tripura bat kaban penkutno ya ka jinge kabadang ya chakmat hadu kini kisngi la penkut ka thok chom sujata hakaju kapor menteri rangba barim ka jela bat unong yalam chungka seng kongres legislature party UOI Bobby Singh ulak kentok jor ya menteri rangba kari Narendra Modi bat ya menteri kampo yang ka sorkar pedeng Amit Shah dakabong baki deiban ngole ran halor ka jing bombyang ka jing pahara ka balap penbor ya ulat ka jela Ajay Kumar Bhala ban syak penher dakal lingsun ulak kentok ba ulat ka jela Bhala ulah ban yat lenti hadu henriu kilometer shua ban penkit dakal lingsun namar ba umla ban pendep ya ka jing lek lenti ke bahnyo kilometer naka kat lingsun namar ki jing yaki ai Bobby ulong balada ulat umpan mapai ba ulak ban perkhat ban ujor daka public interest legislation PIL lane daka right to information RTI banyo ya ka jingkit kli kani kamdei tangkaan bat ka sukasan kapan iya ka jingduno ya ki jinglong jongka sensar pajba bat kariti senjar ulong dakabapan ken mabiang paka seng kongres kan om pendem satya ya ka jinglong bajanai jongka jela ai bibo ulak kenta cucu ya kano ka jingekren bat ka BJP halor ka jingthau sorkar dakabong baka kongres kadang nek skem hakan nongrem jongka bat baka jingkit kli kasyong haka BJP ban pensisa ya ka jingbun paj bat ban lek syakaraj bhawan bantau ya ka sorkar bat thamai hapo ka jela Manipur
kumban syu penken mau baka jingyaki hapo ka jalam Manipur kelas dang biang hadin baka wei naki bos bakit yaki nonglom khobor la pendam no yaka kerteng jong ka jalam Manipur balatho hapo jong ka tei ka bos kabala penbitar yaki pajba ki balas dang shwa daka jingkhot pakang shnong hapo ki saupho pra kanta hakani hi katayo badang syudap kaba katai ka jingyaki kalanang klan chushu bat peteng tat hadu mentak kisi